Dom Leandro husu sarani sira atau halo caridade, ba emak bit like sira iha tempo quaresma. Iha missa quarta-feira cinzas, Bispo Diocese Bocau Dom Leandro Maria Alves, husu basarane sira, atu halo ação solidariedade no tulun emak bit like sira durante tempo quaresma. Dom Leandro afirma, tempo quaresma nesan loron especial basarani katolika sira, hodi perparaan atu celebra festa Pascua. Cinzas família atu na vela Muhanan. Cinzas polo atenção menita. Atu pateknya baik kita ini kenyataan. Oleh kita ini kenyataan. Nomos kita reconhece kita punya pequenes ou kita punya oleh kenyataan dan lagi dia merawatnya futeroi. No hal kita lavela kaluhan kata kita main serai sehingga pada barat. Kita dalam barat kita kepentingan baiknya boleh keluhan kita malu. Dalam barat kita nunca sehanoi kita kata ema barat mereka susah terperes. Ema sirene mereka tahu sih kita disosori atau kita kare. Mereka kalau mereka sebut konta pos kene maita. Orang malu senai kare. Puluh none malu senai kare. Mereka dalam barat hanoi ini punya boleh keluhan none malu. Nemaroma, polo ita, fornoi na fatima ita, atu ita mori samutu kori tudo malo. Kori ha tudo, nemaroma te domi, lius te domi pamalo. Pentri hal caridade pamalo, ida ha tudo kata, ita adomi nemaroma, no ita ni domi pa nemaroma, ita expressa, ita ha tudo lolos, vai ita nemalo sira. Bispo Diocese Bocau hatutan reconciliação magdalang nebe maklos atu sarane sira bele hamutuk ho maroma. Wajiri hatene kata seita lagi relasan dia kari kone maroma no malu sira buka atu takane kita nilara ne maroma kusira le. Takane kita nilara kata buka ko hakri kita dia amalok sebenarnya magladia ne. Boleh bila kita nilara banai maroma. Bila kita nilara banai maroma buka hakun sai dia kita moris lorong dunia. Kita dia moris lorong dunia. Ia kita ni relação com kita malu sira. Ia kita ni relação mos com a maroma. Nerena tem buka to reconcilia kita dia com kita ni rasa com a maroma no malu sira. Reconciliação dalam kita ni los diwana. Atleta bere muito filapale. Papa Francisco ia carta pastoral i hatinan rihunrono reseng 5 hateten hosinal penitencial sinjas i rentos ahu peregrinação anual Santa Quaresma ho Fierno Esperança. Igreja nudar inang no mestra convida sarane sira atau perparaan ho di lokean bagrasa maromagnian atau celebra hok solok bot Pascal Kristunian. Feliciano Venancio Belo, GMN.